Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule olamukela umfundisi uEslovu ikhamba lempofu ezimbili uOB lo CK ngizathi basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli kuphendule lapho imibuzo yonke singabe silayo kakhulu egoqela isiprofeti nxa sikhangela uDaniel loSambulo ephendulwa liBhayibheli ngokwalo. Ukhuluma ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, kuyintokozo njalo ubana samukelane kuleli iviki ehlelweni lethu lamaviki wonke lapho esinambitha khona ubunandi belizwi likaNkulunkulu. Sengathi ke uThixo angasenzela kuhle asichasisele ilizwi lakhe silizwisise lenze umahluko njalo ezimpilweni zethu. Umfundisi OB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi CK lo OB. Siyabonga abalaleli, ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi sikhangela incwadi kaDaniel. Umhlaba uyachaphazela, umhlaba uyaphithizela, lonke liyakubona, akudingi ukuthi nguqambe ngamabizo. Kodwa umhlaba wethu uyanyikinyeka kuleziphithiphithi, kulokungahlaliseki okunengi. Incwadi kaDaniel izasincedisa kakhulu ukwazi ukuthi kuya ngaphi, kubangelwa yini, kuzaphetha ngani. Abafundisi balapha ke ukuthi basincedise. Ngicela ubana nxa lo siba thatha usiba lwakho loba iPowerPoint yakho yokubhala ukubhalisa loba iphepha mbe ifoni loba icomputer obhala khona amavesi nxa beqamba bechasisa ulandele eduzane kuzakwenza ukuthi incwadi kaDaniel uyizwisise. Kanti ke incwadi lesesike sakhuluma ngayo phambilini sayiqeda sesiphinda njalo ngoba sibone ngani kuqhakathekile kakhulu ngesikhathi esiphila kuso ukuthi sizwisise incwadi ekaDaniel. Singaqede kaDaniel sizangena kuyaSambulo ngoba zihamba zombili lezi zincwadi. Lingabona bethinta loSambulo khonapha lingamangali. Zivele ziyancedisana ukuthi sibone kahle ukuthi izinto zimi kanjani. Bafundisi bami siyalamukela njalo. Sicela ukuthi singene endabeni yethu namhlanje. Singakaqali ngizacela ukuthi umfundisi uCK asibalele isahluko sokuqala sikaDaniel 1-8 uverse 1 kusiya kuma kwelika 8. Siyabonga mfundisi, uDaniel isahluko sakuqala amavesi awokuqala angu8. Ivesi ngu1 iBhayibheli lithi lona ngomnyaka wesithathu wokubusa kukaJehoyakim inkosi yakoJuda, uNebukadneza inkosi yaseBhabhiloni wafika eJerusalema walivimbezela. Inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakim inkosi yakoJuda esandleni sakhe lengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu. uNebukadneza wazisa elizweni laseShinari endlini kaNkulunkulu wakhe, wazibeka endlini yenotho. Waselaya uAshpenazi induna yabathenwa bayo ukuba ilethe ingxenye yabantu bako-Israyeli abozalo lwesikhosini kanye lezikhulu abangamajaha angelasici, ababukekayo, abahlakaniphileyo, alolwazi, akwaziyo ukufunda lalamandla okusebenza esigodlweni senkosi, bafundiswe izincwadi lolimi lwamakhaladiya. Verse 5. Inkosi yabamisela isabelo sokudla kwabo kwensuku zonke okumnandi okudliwa inkosi lewayini elinathayo. Babezafundiswa iminyaka emithathu kuthi ekupheleni kwayo balethwe enkosini ukuyisebenzela. Phakathi kwabo kwakukhona uDaniel, loHananiya, loMishayeli, loAzariya abesizwe sakoJuda. Induna yabathenwa yabatha amanye amabizo. uDaniel yathi nguBelteshazari, loHananiya yathi nguShadrach, loMishayeli yathi nguMeshach, loAzariya yathi nguAbednego. Verse 8. Kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi langewayini eyayilinatha. Ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi. Siyabonga mfundisi OB sincedise kakhulu ukusichasisela kakhulu verse 2:9 lo 17 kakhulu nxa sikhangela ukuthi uNkulunkulu wanikela. Siyabonga.
Siyabonga. Sikhumbula kubana emavikini adlulileyo lapha besithinta indikimba zencwadi kaDaniel. Enye indimba kumbe indimba esayigcizelela kakhulu ngeyokuthi uNkulunkulu nguyolawula into zonke. So nxa sisungula incwadi kaDaniel siyakubona khona lokho kusenzakala ukuthi uJehova nguye olawula konke, nguye umtshayeli wembali yomhlaba. So lapha iBhayibheli ithi yona kuvesi ngo-2 inkosi yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sikaNebukadnezar. So sibonani lapha sinanzelela ukuthi nxa uNkulunkulu wayefake uthango lwakhe uNebukadnezar wayengeke anqobe amaJuda. Ngezinye indlela amaJuda babevikelekile kuphela nxa babelalela uNkulunkulu. Then uNkulunkulu wasesusa ihawu lakhe ngenxa yokubona kwamaJuda. So ngokususa ihawu lakhe uNebukadnezar waphiwa amandla ukuthi anqobe amaJuda. So lapha sibonani sibona ukuthi uNkulunkulu nguye olawula izizwe zonke. Ngitsho lezizwe ezingakhonziyo kumbe ezingakholwayo uyazilawula uJehova. So ngezinye indlela uNebukadnezar wayengeke anqobe amaJuda engazange anikelwe esandleni sakhe nguJehova. So lapha kukhona okunye esingakufunda ezimpilweni zethu. Ungakuqathanisa futhi lencwadi kaJobe. uSathane wazama ukuthi ahlasele uJobe kodwa kwamehlula. Waze wamhlasela esephiwe imvumo nguNkulunkulu. So abantwana bakaJehova bavikelekile kuphela nxa bezinikela kuNkulunkulu. So uNkulunkulu nguye olawula konke. Ungafunda ivesi ngo-9 futhi ithi yona uNkulunkulu wapha uDaniel ukuthandeka phambi kwenduna yabathenwa. So ngezinye indlela uDaniel uNkulunkulu wenza wathandwa wamupha ukuthi athandeke ngenxa ukuthi uNkulunkulu nguyolawula ingqondo zabantu. So uNkulunkulu ngomoya wakhe wathinta induna yabathenwa ukuthi ithande uDaniel. Ungafunda futhi ivesi ngo-17 ikhuluma ufanayo futhi ithi yona lawa majaha amane uNkulunkulu wabapha ukuqedisisa lolwazi kumfundo yonke lenhlakanipho yonke. So uNkulunkulu wabanika inhlakanipho. So uNkulunkulu uyanika amandla okunqoba, uyanika futhi ukuthi abantu babe lenhlakanipho baphumelele. So ngezinye indlela sibonani nxa sifunda incwadi kaDaniel kumele sibekwazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu olawula imbali yomhlaba. Angakunika ngakho ongakuthathela, angavula ngakho ongavala, angavala ngakho ongavula. So incwadi kaDaniel iveza ukuthi sivikelekile kuphela nxa sizinikela kuNkulunkulu. Umfundisi ngakakhulumi lo CK unxa ungasincedisa kakhulu kukhona uNkulunkulu akuvumelayo ukuthi nxa sisithi uNkulunkulu nguye konke okwenzakalayo uNkulunkulu uyabe kuvumela. Kunjalo. Kube ngaleyo ndlela. Kunjalo. Asiyo kwenzile ukuthi uyavumela. Kunjalo. Akulazinye izinto ezinzima ukuthi sizizwe ukuthi uNkulunkulu uzivumelelane. Ngiza kunika isibonelelo kwenzakale into ebuhlungu lapha eGweru labantwana abachele phakathi kwemota. Into ezinjengazona lezo kakusenzini sibe lohlupho ukuthi uNkulunkulu indaba engakuvimbelanga. Kumbe ezinye izinto eziyisihluku ezibuhlungu ezenzakala ebantwini. Embusweni ekhona emhlabeni jikelele kulezi zinto ezibuhlungu ezenzakalayo. Nxa sisithi uNkulunkulu uyavumela kasimfaki engozini. Siyabona. Kasimfaki engozini. Uhlupho kumbe ingozi ekhona ukuthi thina ngokwethu imicabango yethu mfitshane kakhulu. Ayifinyeleli kuzinga likaNkulunkulu. Ngezinye indlela akutsho ukuthi thina uthi size sikholwe kumele sizwisise konke okwenzakalayo ngoba vele ingqondo zethu zifiphazwe yisono. So ngezinye indlela asingeke safaka uNkulunkulu emhlolisweni ukuthi uNkulunkulu sesimhlola lapha simaka izenzo zakhe. uNkulunkulu uyongamaka thina izidalwa zakhe. So thina okumele sikwenze kuphela ikwethemba ukuthi uNkulunkulu lanxa engavumela olunye ulutho lanxa singaluzwisisi impendulo yena ulazo kodwa uhlupho ukuthi asikabi lazo thina kathesi ngoba imicabango yethu ifiphele. Kodwa uRoma ngo-8:28 yasincedisa ukuthi thina singathembeka uNkulunkulu uyaguqula imumo yonke isebenzele ebuhleni kulabo abayithandayo inkosi lanxa singeke sazwisisa konke owakathesi kodwa uyalawula konke. Yiyo indaba kumele siyibambe. So kukhona esingakuzwisisi. Kukhona esingasoze sikuzwisise size siyefika ekhaya. Siyabonga mfundisi. Hayi siyabonga kakhulu mbona kuyasincedisa mfundisi Mpofu. Ufuna ukukhuluma ngeminyaka le ekhulunywa lapha ukuthi kwakuthiwa ngomnyaka wesithathu. Abanye bangadinga ukuthi nxa ngabafunda imbali yiphi iminyaka esikhulunywa ngayo. Alright. Siyabonga mfundisi wami.
sizaphinda njalo nalawa namavesi akuqala amabili ukuDaniel chapter 1 ithi yona ke ngomnyaka wesithathu wokubusa ukaJehoyakhimi inkosi yakoJuda uNebukadnezar inkosi yaseBhabhilona wafika eJerusalema walivimbezela inkosi uNkulunkulu yanikela uJehoyakhimi inkosi yakoJuda esandleni sakhe lengxenye yezitsha zendlu kaNkulunkulu uNebukadnezar wazisa elizweni laseShinari endlini kaNkulunkulu wakhe wazibeka endlini yenotho sinanzelela lapha ukuthi uNebukadnezar nxa wayezovimbezela eJerusalema weza amahlandla azaba mathathu okwakuqala weza ngomnyaka ka605 BC kulapho ayeza khona wafika wahlasela uthe esehlaseleke wasethumba lapha athumba khona wona la amajaha esikhuluma ngawo agoqela uDaniel uthe nxa esekwenzile khona lokho wachiya ebekile isivumelwano lenkosi ukuthi bazaphilisana njani njengoba kwayeselivimbezele walinqoba uthe nxa enanzelela ukuthi lo evumelene laye akasayenzi khonokho waphenduka futhi ngomnyaka olandelayo wesibili kwakungu597 BC nxa wayesebuya ke khonapho kathesi wafika wavimbezela futhi wabuya wathatha ke izitsha etempelini leJerusalem wathatha futhi labanye abathunjiweyo wahamba labo nxa ubeka ngolimi lomzini lapho athatha khona i10,000 izigqila hamba lazo khona ngale elizweni laseBhabhilona kakuphelelanga khonapho futhi hanjo nxa ebuya ezovimbezela njengonqobileyo uyachiya efakile ukuthi ukuze singahluphani landelani lokhu lalokhu lalokhu uthe nxa bengakulandeli khona lokho futhi waphenduka ke okwesithathu kathesi esezondile kathesi engasadlanga nkojana uthe nxa ebuya ke ngomnyaka 586 BC kulapho afika khona wachisa wachitha iJerusalema wachiya kuphela abantu ababe khangelelwe bengabantu abangasela ncedo abantu abadala kodwa abanengi wathatha wahamba labo elizweni laseBhabhilona so yiwa amahlandla amathathu lapha abuya wavimbezela khona iJerusalema uNebukadnezar waze walichitha so lokhu kusinika nje ngamafitshana ukuthi umlimi nxa efuna ukulungisa ulutho lwakhe ngendlela yakhe kapho ukwenza khonapho uyasinika izixwayiso ukuthi thina silungise singayekela futhi aphinde futhi kokukhulunywa nguAmos ukuthi uNkulunkulu kayenzi lutho engazazisanga inceku zakhe wabambulela imfihlakalo yakhe so kwakuyisixwayiso lesayesinika abantu baseJerusalem ukuthi kabalungise ubudlelwano babo lakhe so ungakaqedi mfundisi ngabamba umlomo uthi ungibonani bani uJeremiah mfundisi owabanika kakhulu ukucebisa kungakenza kakhulu nguJeremiah so kodwa ngenxa yokuthi bona babesethuka baphinde babuyele entweni yabo bethuke babuyele entweni yabo uNkulunkulu waze wacina yethatha inyathelo hayi siyabonga mfundisi Obi nxa sikhangela abajaha la kungani kule ukuthiza babelakho ezimilweni zabo ngasichasisela babe ngabantu abanjani kumbe wavele wakhetha nje umfundisi uMphrofethi Chilo lapha ukuthi akhangele ukuthi ngabantu kanjani abathatha ngoba wachiya laba enxa abasebenza kufa ngazi kunjani nxa sikhangela lapha kuvesi ngo3 usiya ku5 iyasitshela lapho ukuthi kwakhethwa amadoda ngohlonzi oluphakeme olunjani iyangithinta kakhulu indaba ikakhulu ivesi ngo4 ithi yona amajaha angela sici abukeka kuhle alesipho senhlakanipho egcwele ulwazi lokuqondisisa abenelisa ukusebenza esigodlweni senkosi so ngezinye indlela eJerusalema lapho kukhonzwa khona uNkulunkulu sekudingwa amajaha angayasebenza esigodlweni senkosi atholakala ngezinye indlela kuthi ukuthini kuthi ukuthi esigodlweni lapho okubusa khona uNkulunkulu kumele kutholakale abantu abalobuciko obokuthi bangasebenza lalo bakungaphi emhlabeni ungabona inkolo isibangela ukuthi abantu behluleke ukuphumelela kokudingakalayo emhlabeni sokulohlupho ngoba uNkulunkulu nguye umnini inhlakanipho nguye ngumnikazi wolwazi so lapha uNebukadnezar
esedinga la majaha kawuzange ukuthi hayi lapha laba ngamaKristu kakula abantu abakhaliphileyo abangasebenza esigodlweni senkosi kodwa kutholakala amajaha alobuciko obuphezulu ngenxa yani ngenxa ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukuthi liza kuba ngamakhanda aliyikuba imsila kuDuteronomy 28 ngale so lapha sifundani inselela esiyitshiyelwa le njengamaKristu ukuthi nxa udinga umuntu othembekileyo nxa isigabeni sibili ungathiwa sifuna umuntu othembeke kulabo bonke abantu kumele lowo muntu atholakale ebantwini abangamaKristu. Mana mfundisi ngendlela engikuzwa ngayo akuvumi ukuthi ube ngumKristu ofunda iBhayibheli kunjalo kodwa ingqondo zakho ziphansi ngoba iBhayibheli limumethe udaba oluphezulu kulemfundo yonke emhlabeni so ungavela ulufunde ingqondo yakho iyaphakama wenelise ukuzwisisa laloba yini okufundwa emhlabeni so ofunda iBhayibheli kumele abe phambili ngoba ufunda ilizwi likaThixo umnini inhlakanipho yonke. Inceda mina mfundisi singakayi ku CK ngibona nawe ukuthi abevele ebukhosini bona ngokwabafana lapha kunjalo uthi royal family kunjalo babevele bengamajaha osendo lwesikhosini khona ngale eJerusalem eJuda kunjalo. Inceda mina mfundisi awuboni yini ukuthi Nebukadnezar abafundisa ngobuthungameli bathi bona kumele nxa uzaphumelela njengomthungameli abantu abakuzungezileyo kunjalo babe ngabantu abalobuchopho obuphezulu kunjalo ngoba nxa bengaba lobuchopho obuphansi akulanto ihamba umbuso uyadilika umbuso uyadilika so khonoko ngicabanga ukuthi uqhakathekile ikakhulu kithi thina njengabantu singabathungameli endaweni ezitshiyeneyo so kwesinye isikhathi omunye uyabe kholisa ukuthi athungamela abantu abangaziyo kutongo yesmen kodwa lokho kakuncedi lapho thungamela khona awuphumeleli ungaba labantu abaphonga uvuma yonke into abangeke bakucabangisa la bese bakujulise ngemcabango kumele ube labantu abaza kubuza imbuzo enzima ukwenzela ukuthi la ucabange kuyakhulisa khonoko kwenza ukuthi umthungameli aphumelele. Ngiba mfundisi inhleka nje ngicabanga even emtchadweni kunjalo ukuthi abanye baba kabafuna omama balobuchopho bobukhali kunjalo ngoba bazobabuza imbuzo kunjalo bengela mpendulo kunjalo bengela mpendulo hayi siyabonga we-CK siyabonga mfundisi indaba yokugcwala kwenkomiti kwayikhuluma ngibonana ukwayisondelela so siqhubekela phambili ngokuyigcizelela indaba yokugcwala kwenkomiti so njengoba ke sithindile lapha ivesi ngelokuqala lesibili ukuthi uNebukadnezar wezokuqala wezokwesibili wezokwesithathu kodwa kabaguqukanga abantu beJerusalem kabananzelelanga futhi izixwayiso uNkulunkulu ayebanika zona ngabaprofeti bakhe so engifuna ukukugcizelela lapha ukuthi uNkulunkulu nxa ezakwenza ulutho uyasinika isixwayiso nxa esinika isixwayiso khona phana singacabanga ukuthi yena ulibele uyabe sinika amathuba ukuthi sisebenzise amathuba wona lawa so wasebenzisele futhi ebuhleni aphinde futhi so nxa sikhangela inkomijo nxa uthela amanzi phakathi kwenkomijo kayigcwali khonapho uyayithela okwakuqala engxenye ibe laphana esigabeni esithile uyiphinde futhi okwesithathu ibe esigabeni sesithathu nxa usuphinda futhi into efana nayo isigcwele inkomijo so uNkulunkulu yiwo umthetho awusebenzisayo nxa esebenza impilo yethu thina njengabantu ekhulumisana thina njengabantu lezizwe uyakusebenzisa khonoko ukugcwala kwenkomijo uyaphuza futhi iyaphuza futhi so yikho khonoko ukukhulunywa nguPetro ekakhulu singaya kuPetro wesibili laphana ivesi isahluko sesithathu ivesi ngelika9 yekelani ngiyifunde laphana ithi yona ke inkosi kayilibali ukusigcwalisa isithembiso sayo njengalokho abanye besithi iyalibala kodwa iyalibekezelela ingathandi ukuba kubhubhela munye kodwa ukuba bonke bafinyelele ekuphendukeni so ngaleso sizathu uNkulunkulu uyabe esibekezelela ngoba efuna siphenduke senza kufunayo so isizwe laso saphiwa amathuba wona lawa njalo sayekela ukuwasebenzisa lathi uNkulunkulu sipha amathuba anjalo singayekela njengoba ke sikwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna siphile njani inkomijo zethu zizagcwala zingagcwala uyasukumenza okumele akwenze ngakayi ku-OB mfundisi ngikhumbula umbalisi wayemfundisa esikolo kumfundo ephansi primary wayejayele ukukhuluma ngenyoka leyo kuthiwa libululu yebo ibululu kalilumalumi hayi ngoba vele lingakuluma kumele kuqunywe kulahlwe
angazi lathesa ukuthi sebesenze njani kodwa ke ipoison yayo ijefu yayo kayenzi kunjalo. So wayekhuluma ngokuthi umuntu uyathi nxa ehamba laphana kumbuza uzidlela ukudla kwakhe lokho nokumphambanisa ikhanda uyahlabela kezwa ukuthi liyaqala lihwaphe kunjalo, yanika warning kakhulu many times. Yes, lingakakuchayi. So ungalinyathela ke yabe kunika warning ubululu benza umsindo. So uNkulunkulu njengoba usitsho umuntu ngamunye uyabe sekunika ama warning amaningi kakhulu kunjalo, ukuthi ayekele kafani lathi abantu ukuthi uyaphuza ukuthi ayekele. Siyabonga mfundisi, isikhathi sethu ngani sesingani sesihambile kancinyane. Obuse tele ngamafitshane ukuthi amabizo alamajaha nje wathi sikhuluma ukuthi ngamajaha ayelobuchopho obubukhali kunjalo. Nxa kwakuseklasini ukuthi ayohlala ku A kunjalo, ku group A yakhona lana emuva la kunjalo. Right, yeah. Siyabonga. Ungakhangela lapha uverse ngo6 lo 7. Yeah. Ikhuluma ngamajaha la amane, uDaniel, loHananiya, loMishaeli, loAzaria. Ngezinye indlela babe lamabizo abo awe Jerusalem. Ababewaphiwe ngabazali ahambelana lenkolo yabo. Ibizo lika Daniel lithi uNkulunkulu ngumahluleli wami, elika Hananiya lithi ukuthi uNkulunkulu lo Musa, elika Mishaeli lithi lo ofuze uNkulunkulu, elika Azaria lithi ukuthi uNkulunkulu ngumsizi wami. So ngamagama la ukuthi nxa ebizwa ayebakhumbuza ngoNkulunkulu wabo abamkhonzayo uNkulunkulu weqiniso. So uNebukadnezar ngokuhlakanipha kwakhe esindebeleni kuthiwa impethu ingena ngenxeba. uNebukadnezar abantu laba befika eJerusalem ngazange afika athi ansafuni ukuthi likhonze uNkulunkulu wenu weJerusalem, befike eBhabhiloni ngazange athi ansafuni likhonze uNkulunkulu wenu weJerusalem, wabangena ngenxeba. So isigaba sakhe sakuqala asenzayo yikuthi aguqule amagama abo ukwenza ukuthi amagama abo vela angabizwa eBhabhiloni. So wabanika amagama amatsha. Amagama la amatsha abaphiwa sebeseBhabhiloni ngamagama abonkulunkulu baseBhabhiloni ahambelana labo nkulunkulu baseBhabhiloni. Wayesenzelani? Wayefuna ukuthi abakhiphe inkolo yesiHebheru mbijana abe sebaqalisisa kutsha inkolo yeBhabhiloni. Njalo ebanika amagama lawo wayefuna ukubanikela kubo nkulunkulu baseBhabhiloni esenzela ukuthi bakhohlwe imbali yabo lenkolo yabo. So sifundani uSathane nxa efuna ukuqila umuntu, efuna ukudukisa umuntu, kahle akudukise kawani, ubuya mbijana umuntu azazibone esekhatshana ekoneni engananzelelanga. So kumele siqaphele ukuthi singathathi inyathelo lakuqala elokwenza okubi ngoba siyathina sizithola lapho esingacabanganga khona. Enxa sizabuya kikho mfundisi nje ukhuluma indaba eqhakathekileyo ukuthi ngiyakhumbula inkulumo leyangathi yakhuluma mbani ethi kuyini okusegameni, what's the inner name kunjani. Kodwa okuqhakathekayo lapha ngabona ibizo liqhakathekile kakhulu. Kulabanye abantu abalamabizo sizongaqambe lapha ukuthi anzima abathwalisa nzima kunjalo. Ibizo lakhona lizelandela umuntu okhona angazi ukuthi kuhamba njani, ibizo ngani liyalandela. NgokweBhayibheli nje ibizo owakuqala ibizo limela isimilo somuntu liyakhuluma. Ngokwesibili ibizo limela lokho abazali abafisa umntwana abe khona. So nxa lokho liphindwa khona phana liyakhona umuntu agcine esiba yikho khona ngoba umuntu kuthiwa ngokubona kumbe ngokuzwa siyaguqula. So abazali abanika abantwana ababizo mfundisi la nxa nje kuyibonus esibanika yona ukuthi ungaphonga uphosela ibizo phezulu komntwana elinika ulazi lokuthi lichone kunjalo. Mfundisi CK, siyabonga mfundisi wami. Yes. Sikhangele kade uDaniel 1 verse ngelika 8. Ukubekile lapha uObi ukuthi impethu ingena ngenxeba. Inxeba la kuqala kwakuyibaguqula amabizo. Elesibili kwakuyibaguqula ukudla kumele bakudle. Enxa mfundisi singakafiki sisafika ikho ngazi. Ngibona ngani even kuyini abakufundiswayo kuthiwa i-curriculum ngesilungu ukuthi imfundiso ababayiphiwa philosophy babatshintshe. Mina mbona uNebukadnezar la ekhanda wayeshap kakhulu kazi mfundisi wami. Iqhubeka mfundisi. So sinanzelela ukuthi kathesi sebephiwa amabizo amatsha lapha, sebephiwa lokudla. Hayi khona lokho ababekudla beseJerusalem kodwa kwakudliwa inkosi. Sebephiwa iwayini elinathwa yini inkosi. Ngoba umuntu ubunjwa yilokho esikudlayo. So ke bathe benanzelela ke lapha engikuthanda ngoverse ngu8 ke uDaniel ke wasenanzelela ukuthi ukudla lokho kayisikho ukudla okufunwa nguNkulunkulu elizwini lakhe. Wasezimisela ukuthi angazingcolisi.
kabanjwanga ngamandla kabanjwanga ngumumo kodwa wahle wabona ukuthi ukudla lokhu kuzamphambanisa wayeke wasecela ke ukuthi bangaphiwa ukudla khona lokho ngaleso sizathu ke kwenza ukuthi lanxa wayefuna ukusebenzisa inxeba lesithathu lemfundo ngenxa yokuthi babevele bezilungisele ukudla okuyikho okwemfundo kwenza ukuthi bakhaliphe babone ukuthi bayaphumelela kuko konke so yikho sinanzelela ukuthi ukuzimisela ungabanjwanga ngamandla kuqhakathekile lokudla okudlayo kuqhakathekile kuyalungisa ingqondo yakho kuyalungisa lesimilo sakho kuyalungisa ngitsho lejwabu lakho siyabonga mfundisi Obi siyabonga so sifunda lapha enxa sigoqa la sinanzelela ukuthi uNkulunkulu ngasichiyi loba sesiphakathi kokunzima sibona ukuthi uNkulunkulu ulokho ehamba lamajaha lawo loba sebeseBhabhiloni sebeguqulula amabizo loba sebeguqulula amabizo so uNkulunkulu ungazithola ususemumweni onzima kodwa uNkulunkulu ulawe ungahlala uthembekile ungalahlekelwa omunye wathi baseBhabhiloni kodwa ngayisibo baseBhabhiloni sisemhlabeni kodwa akumelanga sibe abomhlaba nxa singabantwana bakaNkulunkulu kasizazini ukuthi singobani singaba ngabantu abazaziyo uNkulunkulu uyahamba lathi singanqoba loba sisemhlabeni oliBhabhiloni thina izimilo zethu kazifuze ezikaJesu isikhathi sesisala bafundisi kodwa mbona ngani linchiyile uverse 8 uloluju lapha neluluchiyileyo uDaniel wazimisela enqala mhlawumbe sizayibamba evini elilandelayo sizayibamba evini elilandelayo bakwethu imnandi indaba imnandi endlebeni yesihambi incwadi kaDaniel abafundisi basichasisela ngicela ubana silandele eduzane sabuloko silandela nje ubana silandela lapha sifunda kumnandi ukuzwisisisa ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe ngabantu abanjani nxa loba siseBhabhiloni kodwa kasisiwo abeBhabhiloni lapho hlezi khona kusesigabeni kusemsebenzini kusedolobheni kusemakhaya ngoba njengalamajaha kunenge ukufuna ukusiguqula lokuguqula ukukholwa kwethu kodwa amajaha la sifundisa ukuthi hayi ungaguqula ibizo ungaguqula ukudla kodwa basala bemazi uJehova sihlanganeni njalo kuvikelizayo endaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo inkosi ilibusise siyabonga